igama lithi sifungo uma sibona emalunga asephalamende nema-senators bese bangena kungasikho kangwane kuphela nasemaveni bathatha sifungo basebenzisa iBhayibheli bafunge-ke nendawuthembeka bakubale-ke enkosini netindlalifa nalaba abawulandzela bathi inkosi ngisitha. Leli gama lithi sifungo eBhayibhelini likhuluma ngokwethembisa. So leli sifungo alihlamusi mani kahle ukuthi ngiyafunga ngithi adingi nje kwendeka kahle noma basebenzisa iBhayibheli ukuthi ngathi kungabe sekuyayama kungasencele kuba ngala le nanathi siyafunga vele nami nje ngaba khona ukuthi ingene enkampanini ngathatha sifungo ngoba vele kufunga kukhona but asikuvumeleni bazana ukuthi ngala yebo ngakusebenzisa but nje ligama likahle lisho ukuthi ngiyathembisa ngoba nalaba labantu bathi it's an oath, a oath of an office. Bani took an oath in the office nje ndunankulu noma ngibani. So nathi-ke bazalwane bawukhumbula abanye amawandla sifunga sithi senase siyabuka-ke sabuka indvo letiningi sathi hey bazalwane kuta lisize lelo verse lelo kunedele chapter ngoba siyakhuthatha la khaya ukuthi kudliwe sonke lesahluko kunelivesi lelithi kuta ubani lusizi lolungazange libe khona. Lalelani bazalwane, nje bengathi nginesikhathi sonke akwenteki ukuthi bazwa noma babili leti nkonzweni bathi bangathinwa noma ini sebayaphuma bayahamba ngoba labayena ukhuluma nabo bayeva but le nto abayizileli bayithandazele kude labajake khona but nje kunale nto sengithiniwe mina. But whatever the case is, siyabonga kubazalwane laba thandazela abo bafuzule. Ngiko nema-honored prayer sagucukile nje siyama-half night prayer. Phinze wena le honored prayer nawe uyabuka ubuke ukuthi kucala ngabani bangaki labahambako ekuseni kuba kangaki baba bangaki laba bakhona. So siyabacela bazalwane iboneni le nto lena le njengalokuthi kuyajayiva bothomoyi in but nakusikhathi selivi seniyadela. So nebantwana-ke ukuthi kule weekend sabacela sibongile kakhulu. Sahamba-ke saya eGetsemane. Le iGetsemane ngiyathokoda nje nangilalela abantwana. Ngiko nje ngiyabamakela labanye ngisho ngithi nangilalela ama-audio bavele umuntu ungithishela. Ukuthi bazwane sebabonile ukuthi kude umuntu ongangena ezulwini iGetsemane yakhe. So na Jesu nje wakunqoba konke eGetsemane. eGetsemane ngilesi kushido-ke ukuthi kumukela Jesu nje kusho ukuthi awuphambana nenyama. So Jesu wathi not my will be done. So la mhlabeni Jesu nakeda nje wadela kuto sikhombisa ngiko iBhayibheli lithi kwasho i-example ukuthi kumukela Jesu nje kulwa nenyama ngoba na Jesu wala nenyama. So bantwana bayachaza-ke adingi kahle nibeva kuma-audio nakukhona nje sibazwane bayeta njengoba sitabacela kuthi abakhona nosibathi afike beve bathi yebonini yathi nemambala nasikolo lokho ukuthi kunjenje emabandleni nathi into lokuhlala kuthiwa there is no Christianity without a cross. Wakhokha siphambano kude bazalwane. So yini-ke lesiphambano? Nakasi Jesu sithathe every day, daily. Na ufunza specifically nje Luka 9 ubeka kahle yena kunamateyu 16 lokuthi thatha siphambano daily. Kusho ukuthini lo? Number 2, Jesu wathandaza eGetsemane. Waze thithukuthukuta ketaba nje kengadi. So uyabona-ke yonke impilo nje iGetsemane. Ngakhathi nje kutaba khona la kunangacabanga nje sinasumbukele Jesu sokude kujola kunaza tshwala ini dayetha inkonzweni imali yakho sothi ukhokha i-tax lekuthiwa 10 ngeke nje uphathe utazi nansi ulele kuthiwa uvuka uthandaze senidahamba emshadweni seniyohlabelelani yashumayela yabo labemani balele ini sekuthi-ke niyakunciphisa hayi senithanda ukuhlabelela nifuna ukuthandaza makholo ngabithe nemthandazo ntabancane wabithe festival ngoba iyangena inyama konke nje yabona seyi-ungezemane-ke leyo bagcwele abantu ku-festival ekuzileni yini. So ngathi ngalamafishane libandla selilahlekelwe iGetsemane selilahlekelwe siphambano. Okay, ngesencele-ke labanye kunokuthi baphenduke kuyaba irritate phinze labanye bayeva but hey mfundisi ngeke ngisakhona mina asokubambe nje ngisitayenda ivideo lo ukuthi i-Christianity noma kungena ezulwini kuba ngumKristu kuphila bungcwele kuNkulunkulu ube liphunga elimnanzi thuwetinto ungasusi siphambano ungayisusi iGetsemane. Le Getsemane ngilesiphambano Jesu bese alungisela kuba khona eGetsemane.
Then kodwa bese uyanaka ukuthi phindze futhi noma ungakubalekeli impilo nje la emhlabeni bazalwane iGetsemane. Awubona labo make labahamba bavuka ekuseni bende amafethi bawucupha ejozi ubabone bagibela ibhasi ebebe bangathola ingoti ke bahamba ngamakhumbi. Siyabonga nje sakuvama ukwendeka yebo kwasikwendeka kucala but akuvami ukwendeka. Phindze labanye sebaphahleke ngetindiza. Lo mnyulu uyoyinyoko emsebentini bamdubulile ini nomnye uyagula sona bo cancer. Impilo nje iGetsemane. Ubonaka ukuthi nangabe ngeke ukwende lokhu phindze esikolweni na ubuka abantu njengoba kuyabhalwa iGetsemane leyo nakhona kucala manje lokudadisha ke ekseni nyalo sichamuke ebusika bo bakhanza abantwana lapha na uhamba ubabone umbone noma ehliswa imoto batali bakhe noma ngabe wehle ekhumbini uyambona ufaka tandla makhikhini ufaka isigcoko uyambona ubhumbele kumakhata. Phindze lapha emvasi umbone ubhuti wakho sisi wakho mhlambe nilele nini ndambona ebusuku uyaphaphama wena umkhanza sona ubhizi lapha computer lo muntu sonathi imoto la ekhaya sonakhele noma nihleni ba abuse nje sebanithengela kudla lo muntu loyo ngiyohlala sikusho nje igama lelithi mina ngisinzisiwe lele uhlala sho umfundisi igama lethi sinzisiwe sibese siyalipersonalize kube ngathi nje kusinzwa kusathane etonweni kanti nje umuntu akangena ngisho kubantwana over the weekend umuntu akangena nje la ethempelini baqosha bozidlane singene sikhiye angathi ngiyabonga hey nangisitha nangisinzisa phindze usuka lesipiki udalamba abane still ukuthi imoto ayikashayisa inkomo usinzisiwe yebo usinzisiwe not personalize futhi sekubalula ke lokufundisa kwethu so uyabona ke ukuthi lokuhamba yoservice imoto naye Getsemane yakho ngoba lethi imoto nje nawuva mina umphathi bengisolo ngisho ukuthi ngicela shintshe amabriki ini sekulimele abantu uyabona nje nokuthi egozolo lo ngibekise nje hayi kabi inkosi yami ngincesini kusensitive kona ngisengeva nje bathi ikhumbi ngalapha ini emva kwaloko basho in certain TV nasihamba siyokhuluma nabantu soyeva ke bathi nje sebatawuna ngathi emakhumbi lahamba bebasuka bakuphi labantu uyakubona nje le nto lena ukuthi ngamadodza amadzala cishe all over angisho kini kuphela ngalazi nangalapha kwendeka ikhumbi ngala kubona inhlangano kwendeka ikhumbi ngapho speak kwendeka ikhumbi ngalapha bomankayane udawuva nabantu bakhona bakuthile mashela wakhona hey njengoba sibonile sesitawunaka phindze kukhona nje la sibone khona namake emtshali ngakafaka emahamsi nawe usuyacela funa ukuthi kuzokwendeka ingodi le generation lena nje ithi funa ukuthi kushayiswe nasichamuka ke thina sifundisa ukuthi prevention is better than cure asivele nje siboneni kukuhle nje ngikuneti inkonzo ukuthi kukuhle nje sathi icala sekuthi kade ke but ihamba nge-low pace la ube uthi khona siyacela ukuthi ngani ngathi kushone igogo la khaya ngabona imoto nalapha ensimini sekuheshiwe sekubhakethe imoto bantu baya kutongcwaba nje basasho ukuthi bantu batawusuka khashana bete batokugcwaba baba bangazange bete batokuhlola la khaya but nangabona nje mungcwabeni lethide bocala mosibona ekhaya kaZibani wase waya nakuthiwa uyagula wase waya aphilile nje so siyacala ke inkonzo sithi kukuhle nje nawe siyabacela labantu ukuthi nonke sicela niphelele just like ningaphela nakushona ugogo hayi uva ngeke sidaba singekho thini hey phindze ngiko nje inkonzo zaba like nje njengoba nakwesidawu hayi mfundisi batshali sisi lomkhulu ubikile ukuthi emsebentini kunjani sihleke nje sivuma so ngabe abatshali sidabe phindze nemnakethu uShido wathi utawube suyahamba utashiya ngoba kunemhlangano kusasa kwathi sekube nesithumbu akunenzaba lokuthi bazana ngazi ukuthi labanye bakhona ukuthi hayi phela vele kufa nje asesibe nako lokho ukuthi anyways ngoba ngangidlela isikhathi kukhona la kuma video lo fire cast nokuthi ngisenganaka nje futhi wakwenda mabomu uNkulunkulu most of the time ngasho ngathi kukhona lapha khona besine camp labanye batali kwaba khona ukuthi bantwana bayafunza ngemolday kwaba khona ukuthi emva kwaloko umfana nangu uyofunza bangamlanzi nje ngelisonto bamthatha walove esikolweni ngemsombuluko kwase suyocala esikolweni ngakuthokodela lokho esikolweni ngendeka abantwana anyways ngiyachaza kabani lapha nje ndathi fahla nabe nje ukuva but ke ngoba vele emavideo solo sinalokuthi bazana singabagobhisi so uve esikolweni ukuthi 3 days bantwana batawuhlala baka grade 1 grade 2 kiwe ebholeni
Phindze kuyenteka umfana ngoba uthi wena hhayi-ke ukahle-ke mfundisi uke bonke phela ngeke umfana ashiyeke. Umfana nje angathi khwehlela uyagula sekutaba khona lokho ukuthi bamkhulula esikoleni bachubeka abafunze lapha. But ngala ngibabone abantu kucala kubazalwane inkonzo labo iphuma ngo8:30 yabona sebaswacile nga1 nijabele kuphi? Ngibachazele-ke bantwana balakhaya ngachaza kahle mhlambe lokunye lokungakhansi ngede kwangenela emoyeni ngoba bese bekisa ngebantu sibekise nje ngalamasonto lawa hayi kabi amasonto lawa niyawati la ngathi nje abafuna ukukhuluma ngetilwimi bona nje kukhonto kwabo kutaba khona nje ukuthi batawuhlabela encwadini noma licilongo yini nje indzaba yemoya. So la ngathi tinkonzo zabo bathi ngilothi kude lengapha asekucale kube khona etinkonzweni nami nje bengibanaka labanye tinkonzo te-inter kutaba khona sibaphuma ngabo bani bakumnanzi then-ke kuleti hayi pray nganasikhasinasi labantu laba banganambitha ukuthi abakhanza ukuthi babethe inkinga nesikhathi sekuthi nje kusathi vele futhi labanye bakhona ngileti ndvu leti nje I'm sorry to say ukuthi bawutikhanza ku-judgment sekuthi lokhu sikhulume sibanalo ukuthi angathi uNkulunkulu wesabelani ukukhuluma because niyawathi lamasonto lawo bekhona hayi nje bona nje inza ngesikhathi kunje abacale labantu labanami ingakho ngaba nemfundo tabakhona ukuthi hayi that's what inkonzo ntabo nabe ne-prayer yena apha siyabuka lo 1 hour nakhona bafika late njengoba nami nje ngagcine ngocela ekomidini kuba khona ukuthi banibanda nafter abakhona athi sicala nganasikhasinasi kuthi abakhona lokuthi lo 7:30 siphuma ngaye bafika le bokora to 7 bona kusasiyo lo 6 hawu emva kaloko ngabona ngase ngithi okay asengifake nje lento nabo laba sibameme bona laba badzala phinze nabafika bakhanza ngulwanyakada utamthini uNkulunkulu kanti bese babona nakhona kubo inter ukuthi etinkonzweni babona noma yaphuma kubo after 9 inkonzo inter kucala ngabo 6:30 siphuma ngabo 9 so babona ukuthi inkinga ukuthi labantu laba ukuthi nje ngaba ngase banambithe uNkulunkulu kufana nebantwana nje labanye lesibe nabo emishini bokhanzela sibethele ngapha banele bane ngapha ngabayathi ukuthi yathi naso isikhathi nangibuye emsebentini bakhanze bathandaza lapha uhambile ngabo 5 la ukuthi inkonzo utakubuya ngabo 11 then kwahamba kube khona ukuthi manje sekuphi ngabe sinibona nini futhi emsebentini beniperforma kahle kwahamba kwaphela ngapha so ngoba ngito into sisabe sikhuluma ngato leti ukuthi kuleti into leti ke bazana lesithi asivulane emehlo uvuleke emehlo nje ukubona so nalapha ke bantwana kube khona ukuthi ukhanze uthi umfana hawo uyagula ngeke aye esikolweni but uma nasi bantwana bagula la kube khona lokho ukuthi bayagula lapha hayi uyakubona nje ukuthi phinze nomfana ngene kafike late ukuthi ikhumbi injena bamshaya ke nabo bamshaya ngane bese ngathi kwenteka njalo nje sibantwana sidathi ngemsombuluko bafika late bayalova ngaba issue but ngiko letinvele iba khona ukuthi sesithawuvuka bakomoya even nanenvele lethi bazalwane hawu kahlembo so ukhanze umfana nakwentekile mhlambe kanye ngethemu noma kanye ngeminyaka ufike late uthi ikhumbi beyinjani nakhona kanithishela vele akafuni ukuvuka nakhona phela ngabe at least but kude ke ngingamshaya umfana ukuthi ufike late mhlambe nakhona lokufika late kwenzakala ukuthi umisise nje imorning assembly eklasini bantwana basabe emthoyi itishela usangangeni staff room bamshaya noma ke kwenteke lesikhathi vele kube late anyana ukuthi kumbe bekathi wayesibhedlela nakhona bamshaya ipi inceba ngale mali lekhadi lilahlekile sofika ngabo 9 bamshaya so nalapha ke bantwana sabanaka kunalento kwesapha ke esikolweni sebagijima awu yebonini ene yangishiye khona lapho so leti info leti ke bazana nentonke leti noti buka lithini iBhayibheli likhuluma iBhayibheli ngemphika Kristu siyabathatha ke bantwana sithi bazalwane bantu bami nifike kahle futhi weekend yokugcina lena sitayikhumbula senda lokuningi ke bazana sitawuchubeka seniphushutele lapho nje sathatha iplan sathi sicela ngiloyo abe neplan yakhe ya 10 years ngoba ngenteka Jesu angisho kanjalo Nkosi yami bazalwane kona ama chances mancane kakhulu but ngenteka phela 10 years na 100 years angaphela solo Jesu angakabuyi but ngabekisa nje ngalo ngathi ngiyacela ukuthi ke ngiloyo and iplan sikuthathela ukuthi uma enkampanini kufika CEO ngiko nje agcina sinamagama lathi wena ungu-MD nomele managing director CEO chief executive officer CEO sathi wena ungu-CEO wempilo yakho wena ungu-MD wempilo yakho bantwana ke kumnanzi kubafundisa bahle sesikhathi bangafanani nalabatsala ukhumbule bahle not always
So lapha nje bakubhala, labanye bawenda ema-auto ukuthi wena ungumlinzi wempilo yakho. Nabe nje awusathi gathi sawuyebona yini ngathi ngidla kakhulu. Sengilala ngingakathandazi phindze ngiyavuka nje. Ngivuza kwamgwatsha. So ngilele ngicela sikunake-ke lokho. Naku lo ngathi kungena umkhono nesiphanga labaningi benu bashaya ngiloko. You are a CEO of your life. Sathi-ke CEO uyeta afika abuka so mhlambe nakahambela omunye ukuthi inkampani sabeke sathi mhlambe nayo inkampani yaka-Coca-Cola ukuthi nayo iyacwila kwafika CEO lo kahle afika abuka athi ama-sales enkampani awenyusa. Utawubuka lo muntu ukuthi oh nangu lobe kushaya ngiko kuba khona ukuthi khona nje inkampani lesinye ngaba bekusela abantwana ukuthi lo mfuna kaphuma kuphuma nje ukuthi uyona attend batacale bamseshe ukuthi ngoba bekwendeka umva aphume netinto ukubeka emotweni. So nakafika lo CEO introduce ukuthi isebenzi lapha nathi phuma noma ilunch noma nje tiyaphuma kunesihlobo sakhe uyaya ebhekedeni noma ngaphandle akacala ajike emshinini. Emva kwaloko kwaba khona ukuthi tinto enkampani atilahleki ngalamafishane ke ngoba nawe ungacabanga ukuthi lo CEO uchamuke nemithetho lemisha. Nawe ke yathi lamalanga lawo kule nyanga lengisafuna ukuthi ngibuvuka ngithandaza. Bese bachazela lokho kubantwana. Number 2 ke sesiyachaza sithi kuze batova kahle ke bazalwana siyabatshela abazalwana ukuthi kunale verse Revelation 12 elithi maye kuwe mhlaba sathana uphume kuwe unelilaka sathi wonke umuntu uyalata ulaka ufuna unake nje lenyanga lephelile kuthi okay ngaSeptember lulaka sathana bayangichamukela kanjani ngoba nawe uyinkampani ungu-CEO la ku ngabekisi nami nje ngiyati ukuthi kulo October November next month always ngaze ngihambe emhlabeni ukuthi sathane ungichamukela ngelulaka ufuna ke ngilade lelulaka sasibekise ke lelulaka lelicommon nangi nje Job umvane bantu bamba ke tingithuti into ngesencele noma ke ngesekudla Job ekude lebeka kwendile but sathane weda nelulaka then ke ngesencele ke the same thing uma nigangile naku lehlele sikusho ukuthi uma bazwa nobachazela kuba ngathi uyabacala asesibekise ke Job nje kwaba khona lothi yena wasukelwa nje bese ngesencele ke ukuthi ukhanza umzana yathi wena lokungakubona esonveni ngiko nje kukhona la kuma video ukuthi umpostoli ukhanzakala kusi noma ngibishop noma ngireverend noma ngibani umfundisi utambona sohola umngcwabo kube khona ukuthi nakathi uyakhuluma yathi make sibana ngisakubona etinkonzweni hayi umpostoli ngidawuda abani ngibhizi lamalanga yathi make ngisatibona tisho umthakho ini emva kwaloko nasekushonele impostoli ngiyati kusomfana baze bamgwaza nje lokho vele ngiyati umpostoli ngimi mani ngeke umpostoli athi indaba la make anginenzaba sine-ke lesikhulumana labantu bekhona ukuthi mfundisi malo make bengimtshela nawe ngileti into etikhona ke ebandleni ukuthi nawe uyachaza caphela timvuthu leti tawakha ilofu ukuthi ukhansi babe soshonile noma make soshonile noma umfana sebamgwazile uma ke bazona bacaphela timvuthu ukuthi timvuthu takha ilofu mina ngiyacela bazalwane ngoba kulukhulu lokuthi sinikhuthe nasekwendekele lofu ngoba vele kubhlungu ukuthi abakhona mfundisi but sivumeni nasikhuta leti mvuthu bigger things start by little ngile ngakusho ngabona ukuthi kwathula nje lapha kude lo commenter ngalokuthi uma sithi nje mina ngiyabona boba bebafundisi uma vele utaba bound ukuhola nomngcwabo yabona imvende emngcwabo khona la mshadweni ngene khona sekuyenda yendeka kancane athi umfana nakathi manje laba sebashada njani hayi kungaba inkinga bona labantwana sebambeka eceleni umfundisi bafaka lomnye program so both le invite ihlanganisa umndeni ngesekudla imingcwabo imishado nemalobolo bese ngala ngasencele lemingcwabo egcineni vele tawuthi ngabafundisi kuhle kube khona ke ukuthi sodubile sofuna abantu but prevention is better than cure sitawubuya sichaze kahle bazalwane so nalapha ke siyachaza sithi lulaka lwamfikela Job asibaleke leti into vele ukhumbule ukuthi Job ungasekudla lendlu imfikela umfana bani kude la kwendile losho sinawe kungenteka ukuthi akusiko mhlawumbe umpostoli ngabe uyacala athi akusiko lokuthi kugula abantwana banatha tshwala indvodza intana ukuthi ngiloko ukuthi wena vele asakubona umthandazweni wena asabona tisho umtakho wena asakubona ekuhlanganyeni iBhayibheli singakekele kuhlangana lesi sikhathi kuyendeka ukuthi nje uceliwe but ke with this generation akusavama hayi ngoba kungeke kwendeka cela nikundaline lokho ngoba ufuna ube ucaphele ube careful ukukhuluma kanjani so asesibaleke ukuthi leti into leti tendeka kuJob ngesekudla utibone sitendeka nangasencele nini ukhanzakala ukuthi hayi ukuthi niceliwe nguwe nje negligence sikubona niyabona sikuyafanana asesibaleke number 1 leti into leti tihlukene Job number 1 wasinakathi uthi
abantu bakhe bathi bahledi nje kwachamuka siphepho sagxoba indlu. Uyabona nje kwendeka ingodi. Lisho ukuthi lokho-ke sekuyafundisa ukuthi kungenteka nithola ingodi emgwacweni. Lisho ukuthi bese ngathi namhlanje bekungenteka ukuthi abantu bakhe bebahambile baye ephathini 21st birthday yabani bafa bonke. Kungenteka sibe bangashayanga umbane, ingodi sathi ehlukene kathathu. Kunete weather ukuthi ungagcotshwa sihlahla earthquake. Then bese kuba into esibili imigwaco kungaba itimela tindiza. Then into esithathu kube ingodi ilwane kulunywa inyoka bakudubule bakugwasa. 3 nje ingodi bomake bathu. So uyakubona-ke ukuthi kuJobe kwendeka kuye lulaka laSathane lo. So nawe-ke sale ngikwenda kube kuthathu. Nawe kungaba khona yathi umfundisi kulo September Sathane bekangizama ngalolu laka nalo ukuthi nje bekungazi ukuthi ngigejeta imoto lapha khona bekafuna ukungigwaza bani bekafuna ukungiloya ngambona afaka umuthi esikhaftini sami. Then number 2 Jobe wasinakathi ukuthi kwachamuka tinkomo takho timbono takho tifile nako lokho basikhathi singangishiya. Nawe kube khona umfundisi nathi inkukhu tami ngamaklabishi bese tawo bekatawuvuthwa la kwachamuka sangcotho noma kwangena tinkomo emakhelwane wavula ligede angathi kwendekeni mfundisi ingulube tami tifile tonke. NaJobe wasinakathi uthi kwachamuka lokho. So uyakubona-ke ukuthi ngilolunye lulaka lo mfundisi kulo September kufethe ingulube tami. Phindze futhi asikubaleke kube kuningi adingisothi akucedzela. So nothing just happens bazana. So ufuna uhlale phansi ke ubone ukuthi okay kulo September kule nyanga le yamfundisi August lulaka laSathane nako ngoba nangabe ngeke unake le ndlu bese yende emaphinzi. Mina nje bazana I'm shocked. Kukhanza bazana ukuthi bahlukene. Number 1 bakhona labadika ukuthi yathi Sathane mina sewuvamile vele ukuthi nakulinywa noma nase kunasikhathi nasi kwendeke nakho. But yini lokwendako? Ukhanzala silomzana lo BCF lesesikhulume ngaye akasamende. Ukhona la kuma video ngedulo. Ukunaka ukuthi hawu mbamba yini kangaka? Utakhanza ke lokho ukuthi ushaywa nje ukuthi yena bese ngathi ngi-CEO wakwa-Coca-Cola. Akahlali phasi abuke yini lehlisa lenkampani ma-sales kanje bese uyahamba lento leyo uyoyi-attack. Nayo lenye inkinga bese baba khona-ke naba lokhanzakala ukuthi unegligent. Yena leni sinasendekela nganako sawo yathi ngenteka iyenteka la khaya yini la khaya ngathi abantu bakhona ba divorce. Yathi la khaya abantu ngathi bayamitha la khaya ngathi bagula bane cancer. La khaya ngathi labantu bamoshwa tshwala abaphumelela ngathi banatha kakhulu sebadala etikwenede mhlambe sekwendeke nako. Why? Likhaya lidadishe lokuthiwa ngema-jeans. Yini into engathi i-trend ipho kwendeka la khaya. Uyabona-ke bese ngathi ungu-CEO waka-Coca-Cola siyabhekisa. Uyabona nje labo ngaba negligent ukuthi inkampani bonke uyikhulisele ama-sales. Ngilele bese kufundisa abantwana ukuthi abantu bami manje nine yini lokho ukuthi nivilaphe nje kuyonaka ekhaya. Labanye bani sebese high school. Utakhanza abacethe esikoleni tabakana somithi ka form 4 noma la kafika emvaso yamitha. Yini lokho usukanako la khaya kunelaka lokuthi singafika nje tertiary. Nasi seni first year. Uvama kuba nenkinga nje either la khaya kushona lothite sekunetinkinga noma ke ngenteka la khaya yabo nonke nje leningilalele bazalwane ikhona into lebudlapha inegligence ukuthi awuyinaki noma ke ubonaka ngingo nje ngasho ngathi kukhona lomnyela bamnaka ukuthi hawu lenyanga bemtshelile ukuthi njalo ngabolesithathu abozinaka phuma ashaya ihood bayinaka lento ukuthi yathi bani ngoba lenyanga vele bekurong nokuthi uthi uboyishaya le hood every day ngoba bakutaba ukuthi lo moto awusasebenzi but le ndvo lena wasema ifihla bagcina bayibona le moto njalo ngabolesithathu ngathi ifikisha ihood lapha phindze nalabo ukuthi bani lo mvu lona unemabhasi unani yini usahlamba ngetinyawo bakhona nje bantu bahlala agcoke nako mhlambe nce uhlala agcoke nayisuit enjeni umgqoko esikhindi. There are certain covenants kuyafanana ke nala na ubona kawo yathi yini ngathi nje after lo kuyabhaca nje yini ngazi ukuthi after isikhathi esingaka kwendeka nakho ingakho nje umfundisi ubuyanake okay sale ngisho nje naloko ukuthi kungakho nje niyathi ukuthi namuhla itolo nje labanye abantwana ngibatshelile ukuthi le date niyafanana ushito umfundisi exactly 17 years mina nje 17 years ngoba le date niyafanana na 2008 phindze futhi le date le niyafanana na 1997 ngakhathi ngibito
Yiko nje ngihlale ngisho ngithi futhi-ke kuyafanana ukuthi lo nyaka nje i-birthday yami iyabuyela kulo mhla ka-14 December. Ngasho ngathi-ke, yebo bazalwane, hambani nina-ke, ngicela nikubambe bazalwane, kukhona la kumavidiyo. Njengoba nje sengishilo ukuthi la mavidiyo alalela nje kubekwe lapha. Ungabe siyodalisa amathalente ngingakwanikhuli. Apply lami amathalente ala ngi-5 ngoba ngingunethe 5 so that they will total up to 10. Kuphi lokho itholele kula mavidiyo please. Njengoba nje ngichazile ngiyasolo ngiyachaza nanyalo. So ngasho ngathi ubonaka ngoba nami nje ngatalwa kuLisonto 14 December. Ngathi ubonaka-ke lo mnyaka lona lova hhayi ukuthi bese siyakukhothama noma siyakwenda sithico ngoba kuyinkinga ngibekise nje mina ukuthi ebengathi ngiphindze ngibale ukuthi 14 December utawubuya nini ube Lisonto seku-wrong lokho. Manje konje nako ngikuchazile ukuthi adingi nje ukuthi uNkulunkulu akwende nikukhohlwe ngilokuthi labanye bese baba khona kunje. Kanti kahle ngathi ukukhohlwa mina nje futhi-ke angibali njenganyalo nje angathi ukuthi 14 December utaphinza abuye nini abuye lo 14 December abe encamashi njana ngitalwa abe ngelisonto. Angikudzingi. But kuba khona nje bese hawu ngathi kunje. So lapho nje lo 97 nangitalwa nangibitwa kwendeka lokho. Phinze futhi nako sophinze uyabuya ngabashiya labanye bo 14 December ngesonto. So nangalo 2008 lokwendeka nje lapho ngasho ngathi kwendeka sigabeko either ngasekudla lesihle noma kwendeke lesingasisihle kumbe ngasencele but bazwane yathi noma ungashonelwa kusuke kuhle uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu vele bekulihlelo lakhe sekuthi nje la enyameni kuba buhlungu letho gigaba lelo. Phinze futhi lokunye nakabona ke uNkulunkulu usothi awukrema akwende nje ngedate lebhacile. So anyways ngufundisile ke lokho labanye futhi bakwenda ngathi nawe hamba uyobala. Is either lo mnyaka loyo uyashada, uyapromota, uyagraduate, uthenga imoto, sicale lenkuthathu zakho ini noma wacala kuba nemfana i-firstborn yakho. Then ke is either kubela lobuhlungu kwashona umntali wakho kwendeka ini noma emsebenzini kwendeka ini. So nathi ke lo mnyaka lona nje 17 years back labanye beni bawukhumbula nje make mtshali wathola igama lithi Nontobeko. Phinze futhi umfundisi nami ngathola lithuba ukuthi live belicelebrate 40 ngathola umusa ukuthi ngeke lapha ngathola nje kuthiwa vele ingwenyama yithi angithi ngikwe hawu nami kwaba kuhle. Ngabe ngihamba ke lapho bekude ama-head of state ngiyabakhumbula nje boMugabe boZwelithini ngicela kubapita nje amagama kanjalo. Nalabanye bebangakanani lapha ngoba phela vele kucela kungene bona bese-ke sekungena inkosi amina kungena bona bese kungena indlovukazi igcina inkosi. So bengikhona-ke lapha sinabo Makhabane. Makhabane bekunguye lo uthi ngingene ku-prayer lapha nami ngabe ngishaya isingisi. From there-ke bekunguLwesihlanu exact date mhla ka-5 September nalo nyaka kube ne-banquet. Then ngephinze futhi nalo mnyaka lona-ke nako le bengulandzile bese ngimane ngiphekele itela nje ngetolomisi ukuthi bazanibonaka manje lesikhulumako ngoba some of you didn't do that and you missed. So I believe you will do calculation but not now. Nyalo ngicela sichubeke nevideo. Dasingacetha-ke ngoba sobhale noma uyiphoze ivideo ubhale phasi ini ungatokhohlwa bese uyahamba uyonda ama-calculation uyabuka ukuthi watalwa nini bese uyanaka. Lokunye futhi kuyendeka kungacondzani nawe kucondzana ukuthi mina nje nangishonelwa ngibabe 2006 nawubuka lapho ukuthi loyo mnyaka loyo ucondzana nabo bani ukuthi exactly umnyaka nami bengazi lo 14 December lapho wawungelisonto. So bakhona nabanye okucondzana nabo. So lonke isikhathi ngenteka mhlambe ekhaya nitelo ningifone noma ningi-2 utawukhanzala ukuthi awuyathi lo mnyaka lona kushona baba noma kushona make noma kwenteka nako lokubi la noma-ke hawu lo mnyaka lona lakhaya-ke kushada andi lakhaya sithenga imoto lakhaya bekucala kungena gesi njengoba ngishilo either lokuhle noma lokubi utawukhanza ukuthi akacondzani nawe 14 December but ukhanzala ukuthi kucondzene nomnyakeni kusinaye lo mnyaka. So anything nalonyaka nje lokuhle lokwendekile nalokubi mhlambe nalonye into yachubeka kwendeke kukhona lokucondzana naye ukuthi it's exact ucelebrate namhla both i-birthday ne-birthday yakhe icondzana nako lokumnanzi that's God. That's God hides himself in numbers. Well, let's come back
So lapha-ke bakhumbula abazana ukuthi ingakhathi sithaze sishonelwe ngilaba emajala amabili. Kwendeka the same date, itolo nje besikhumbula ukuthi ingakhathi umfundisi njengoba sagcina nje sicelela sibacelile. Nanyanga nje bekhona la bevako sale ngihlaba inyanza leyo ukuthi labantu laba bebahambe nemali kungu-32.8 thousand rents obabuya imali eSouth Africa bayosithengela i-instrument. Losho ukuthi namhlanje bekune exactly 17 years bekune festival singale eMrim Center kusangakhiwa indlu sibeke lithenda. Sabakhatha kwashaya bomba bekhona ukuthi egedeni osho bekuvala ngabo 10, so kwaba khona lokuthi bese batawubuya bahambe ekuseni kuze batawubuya naloko sokungidlela isikhathi nje but anginikhumbude kafishane ngoba kukhona lesitakucela ukuthi sibazane sikwende nje sesikuhlelile ngala lokunye sitabe sikusebenza kuthi at least kushaye bosikizo babehambe ekuseni. Hawu kwabonakala kushaya kwazi ngase kuvaliwe ebhoda ngalabo 9-10 saba worried. Hayi man, imvalo saqhubeka-ke but ekuseni kwenteka lokwenteka kade ngisitaba nesikhathi sikuchaze nase kushayela amaphoyisa kusentani nase baya laba bafike vele bakhanza selababili bashona on the spot and then lelo shaya keyboard osola khona nawasinza noma naye kwenteka lokho sibeka unconscious. So kwaba ngumtimba lobuhlungu. Is the exact this weekend. So itolo besikhumbula nje ukuthi beta kanti besingadi nje ukuthi hawu busuku bokugcina sabala imali kwabakhona lenye beyihambile yawukhokhwa ebhange yabuya yahlanganiswa lapho nje I think kwalo munye bekasilethela I think bese sekusele bo 4 thousand weta lo munye naye weta wafika wayifaka le mali leyo. Emva kwaloko yabe imali iphelela sathandaza sacetha ngalabo 10, so kwathandazwa ngayo lesine lo wayitolo. Kwathi ekuseni-ke bahamba ingodi bayithola nakasha amaphoyisa bekula kubo 9-10 khona lapho. Nakhona-ke basho ukuthi lona washo ukuthi imoto ngicela athi ibuye ngakimi mani ngoba mina ngijwayele umgwaqo. Yabona ukuthi inike sagcina sesiseparate abo-driver. Abo-driver bangahamba emotweni nani nje caphelana. Lo muntu asingashayela abona imistake yalomunye driver funa lo munye angahlala aceleni abele ngemuva. Manje laba-ke bebahambe bagibele bobathathu la. So washo lona ukuthi le moto bekacelile washo ndakunikeda lapha ngalomgwaqo uyawathi ebemane kwendeka lokho hawo yabe imoto imhlula vele because bekusekoneni kude ukuthi kwabanjani njani bekusekoneni nje nabathi iyajika imoto lamhlula likona eyabe yoshayisa litshe. Emva kwaloko lolo munye nje bekangafasa ilibhande vele siyade emotweni ukuthi ilibhande lifaswa lababili bekahle lamkhathini. Emva kwaloko wabaphuma-ke yena la vele nje washayisa lapha kwabe kulimala-ke ngicela ngakusho konke sihlale sikusho sokwendekani vele nje kwaba isini engasimnandi. Lona-ke imoto ngase bekafasa ilibhande kwaba khona ukuthi I think imoto yathi wableeda-ke amamkhanzi amaphoyisa laba nje I think wabulawa ngiloko. Lolo munye-ke uNkulunkulu waba nomzwa basho ukuthi bekala ngedulu yena. Wow. So I think amaphoyisa lafika lapho athi thathela imali. So kwagcine kune case ngikose sisihlaba inyanza leyo sengisale ngikusho nakhona ukuthi besithethe leyo mali itawubuya le. Kuze bengimanje sibathi nalesa bathuma ukuthi ngoba sasinasibabuta iprocess kunjani njani. Asathi noma nabe banceba abanikede agcine ingene ekhikhini. But-ke sesiyacela nalabo abantwana sikhulume nje nabo ukuthi let us rest this case ukuthi kwendekani. Well bengakaconzi kufika lapha. Then-ke kwachubeka. So lo mnyaka uyafanana-ke nalo. Nakhona-ke futhi siyathi sihambe sakuthola. Nayi lento lesitele siyikhuluma ukuthi yathi bazona bacaphele nakho. Lokunye kunjalo nje ngeke simane sikusho. Kwasendeke lapho sakhwica. Ngiko nje akusiphinzi. Ngaloko ukuthi siyathi lokho ukuthi kwahamba salithola leliciniso. Sekuthi nje imali ifuna sibuye but sakubona okay vele lokhu nalokho. Well ngiyambonga uNkulunkulu lokho ukuthi uNkulunkulu uthi Pawula ku 1 Corinthians 10 athi lokho abehlela kuze kube sibonele. Letinye into yendeka ukuthi sifunze bese labanye abangeni kulomgodi nongene